hizi law za baraka, kushindana na vyanzo vya baraka. Chanzo cha kwanza cha baraka, ili baraka iwe inafanya kazi kwenye maisha yako, chanzo cha kwanza kabisa cha baraka itajilishayo, baraka ya Mungu. Chanzo cha kwanza ni Mungu mwenyewe. Tunaangalia hapa kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28. Mungu akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke. Watu wazuri wa Mungu, tuna chanzo cha kwanza cha mafanikio yetu, chanzo cha kwanza cha baraka zetu ni Mungu mwenyewe. Haipo namna ambayo unaweza kujitenga na Mungu na ukafikiri utafanikiwa. Ndugu cha wewe kujitenga na Mungu. Na napozungumzia mafanikio, unaongea na watu wa kifedha. Napozungumzia mafanikio, nazungumzia kwenye wakati huu. Ninazungumzia kwenye eneo la ndoa. Watu wengi wana ndoa zao zina shida kwa sababu walibebana bila kuanzia kwenye chanzo cha baraka. Hawakutaka kuanza na baraka ya Mungu. Mbele mko mmeoana, mnaishi pamoja, hamjafunga ndoa. Rafiki yangu, mmetengana na chanzo, ndoa hiyo haiwezi kuwa na amani. Rafiki, tuchunge pamoja. Watu wengi wanahitaji kufanikiwa, kijana wakichukulia kufanikiwa ni bidii. Usikatai kwamba bidii inasaidia, lakini ukikosa